Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I'm with a friend. Dia nak cerita pengalaman dia dengan Alora Pen. So boleh introduce yourself, kemudian bagi tahu actually apa masalahnya, kenapa nak Alora, and then macam mana Alora membantu. Okay, sebenarnya saya sebenarnya nama Isma. Saya dulu bekerja 26 tahun dekat bank. Okay. 6 tahun. Tapi saya terpaksa berhenti kerja sebab saya sakit kaki. Saya dah pergi otoscopic surgery. Tapi masih juga kerap kram, selalu sakit. So saya end up ambil early retirement. Okay. Wah, sakit kaki teruk sangat sampai kena berhenti kerja. Saya dah buat otoscopic surgery. So saya duduk Sungai Buloh, kerja tengah KL. So my work is sometimes I need to go out to meetings. And memang I punya job scope tu kira attend meeting lah. So I tak boleh nak terlalu bergerak sangat. And then stress kerja pun Lepas tu 2019 itu berlaku pada tahun 2018. Saya ambil early retirement 7 tahun. Early 2019 a friend introduced me to Alora. You ingat I ambil ke tak? I rasa you skeptical mula-mula. Betul. Tak ambil, maksud reject terus. Skeptical, reject terus hingga tahun 2023. Ya Allah, lamanya. Lama sebab kaki kanan saya dah operate, jadi tak kuat. Kaki kiri kerja lebih. So naik tangga, rumah memang satu kaki. Pergi mana-mana, kalau kita beratkan badan pun sebenarnya berat pada satu kaki. Hingga sakit sampai tak boleh jalan. So in 2023, about mid-year macam tu, I langsung tak boleh jalan sampai terpaksa panggil fisio datang rumah. Buat fisio di rumah. Mula dengan tongkat 4 yang macam tadi aunty tu pakai tu. Tongkat 4 sampai tongkat 1 sampai boleh jalan balik. Tapi still tak boleh diri lama, tak boleh jalan jauh. Still ada rasa sakit tu lah. Yes. And I cari macam-macam benda, I makan macam-macam benda nak turunkan berat badan, nak kasih kaki ni tak sakit, tak selalu krem semualah. Lepas tu I teringat, Alhamdulillah I teringat, tapi tak ingat nama. Apa seluar tu cakap macam tu tau kat husband I. Dah ada 3-4 tahun lah. Yes. Lepas tu Alhamdulillah, ya Allah, apa nama seluar tu? Alora. Baru ingat, baru Google, few months juga I cari info, banyak info, banyak testimoni. Baru I faham. I biasa pergi fisio, so I tahu sebenarnya blood circulation semua. Tapi sebab skeptical kan, lepas tu baru I contact kawan yang I reject tu. Lepas tu, tapi I tak beli Alora sebab I nak datang tengok sendiri. Still skeptical lah sebab takut ketat lah, takut gatal lah. So beli Shiruto untuk husband. Sebab satu kotak tak jadi member. Skeptical kan, tak jadi member. Sekotak, lepas tengah kotak Shiruto sebab husband sinus teruk, dah jadi okey sikit, dia suruh beli lagi. So bila dia beli lagi, saya pun jadi ahli lah. Lepas tu baru datang sini. Itulah ceritanya beli full set. And when you try the pants, kaki dia macam mana? Kaki saya kalau osteoarthritis stage 3 kan, kaki kanan, I sentiasa rasa bisa radang lah. Biasa bisa dekat lutut. Kalau berdiri lama nanti sakit, kram. Rasa dia macam you pergi macam kita lepas fisio, dia akan bagi kita semua rasa healing kan. Ini healing sentiasa. Semenjak pakai pants tak rasa sakit. Tak rasa sakit. Kalau tanya degree of sakit tu, kalau dulu I kata selalu sakit kan, 90% sakit tu dah hilang, 10% kadang-kadang. Wah. 10% tu pun jadi kadang-kadang. Wah, amazing man. So sekarang even kalau I take off the knee pun, I tak rasa sakit sangat. Sebab kadang-kadang I just pakai boxer je. I kata sekejap lagi lah sebab nak pergi toilet kan. I end up tertidur dengan boxer saja dan tak sakit. Wah, Alhamdulillah. Thank you. Jadikan cerita Syam, sebelum kita pergi Shanghai hari tu, saya jatuh sebulan sebelum pergi Shanghai. Allah, saya jatuh dalam keadaan yang teruk jugalah. Shanghai ni BE Lifestyle Travel tu lah. So nak jadikan cerita, akak ni pergi Shanghai pakai Alora 2 lapis sebab kaki sakit kan. 2 lapis. Mula-mula ingat tak boleh pergi sebab jatuh. Sebab jatuh, lutut ni memang dah sakit. So sakit. So saya berterapi sentiasa dengan 2 lapis seluar. Alora, dua-dua Alora you pakai. 2 lapis seluar, pakai boxer dan pakai socks 2 lapis. And how was it Shanghai? I tak rasa sakit sangat. Ya Allah. You je bayang Shanghai, kita jalan, banyak. Kita naik.
naik tangga, nak jalan, nak pergi dekat Shanghai Ban tu, nak naik, nak beratur, nak naik. Alhamdulillah. Actually, Profesor Shimizu ada recording, dia mengatakan if you wear double, dia amplify the FIR. Now I'm a true believer. Lepas Shanghai. I'm a true believer even before Shanghai pun. So bila orang kata skeptikal pasal seluar tu, I memang akan sedaya upaya untuk terangkan. You kena cuba, baru you akan percaya. Alright, fantastic. Thank you so much Kak Isma. Alright, take care.